روح تروح sabu ɗi piiji ɗo waɗi mi terti islam few mi accino islam few si minima mi acci islam mi acciti few andi ko no waɗi mi acciti islam mi falaka jokkuɗo islam hakkille islam mi andi ko fenade ko penale rek woni e islam explicanano on mi andi woɓɓe ara junda no aduwa kacci ko waɗi mi accita islam lande nelan ko honɗum woni e moƴƴi ko moƴƴi ko arata e nder islam ha nelan piyu gotu ko tawata sa jangi islam no heɓo e muɗum moƴƴere no heɓade joni ɗo kadi oɗo wo mo acciti islam woko fii ko yiiɗo wokon ɗo accintinimo islam joni no andi probléme o gon déjà onon mi andiri kewni say ba ɗon accitude kon anda c'est à dire que o wona hay ino inti julɓe kono on anda hay dina mum donc déjà an ko sabu comportement ji goɗɗo accintinayma dina ma ça c'est intéressant no c'est à dire que déjà an kan dina ɗon déjà andaka ko woniroɗa e makka ko par ce que goɗɗo gono e makka faami par ce que ko jeyɗa kon hina sabu goɗɗo no waɗi comportement e mum an inta accitiri ko jeyɗa kon sabu goɗɗo goo ino utiliser ɗum d'une façon négative normalement c'est pas comme ça déjà ɗani ɗo kon islam waɗi culture fulɓe e histoire fulɓe a wata ɗum sa itti islam o nder ton hay fuslutta voilà tarika fulɓe mantorteɗon fop par ce que hay kolitel ngela ko dinayankoɓe dinayanko ko firi ko yimɓe diina koko wonɗo wolde ɗo nden non ɗo fi ɓale no letta ka arabuɓe ka leyɗe arabuɓe déjà enen fulɓe nayi ɓaleɓe ko honɗum woni ko ɓen ɓaleɓe wondi tawata annan fof no wicciɓe c'est ça c'est que ko honɗum no woni andi ko ɗum ukkitugol e ñinnen ɓale no addani un grand probléme par ce que déjà ko fenade mamajo pullo ha hande joɗaki mawɗo tedɗo pullo inni pullo ɓale e nder pular sa inni goɗɗo ɓalejo andi hara a yaltinimo e fulɓe ɓen complètement a faami par ce que ɓe ɓaleɓe ɓe yiya toon comportement ji maɓɓe ɗi waɗi fiɓe wikka ɗin noon hay enen tigui e nder afrique on yimɓe ɓe wikkotoɓe sabu ɗin comportement ji hay kamɓe on tigui ɓe hejjata hakkude maɓɓe sabu ɗin comportement ji si narejo ari ɗo je sais pas ayeɗo naare ɓen Côte d'Ivoire ayeɓe Sénégal ayeɓe Afrique fof ko nareɓe hakkude maɓɓe ara yiɓe hakkude maɓɓe ɓe wadde business maɓɓe ɓe jokki ciifu maɓɓe bon ɓe waɗa wonde ko ɓeyta ko malversation économique oyi mais sa daari moƴƴa taway hiɓe wonani hay leydi nafa par ce que sa ƴetti wonɗo Côte d'Ivoire ɗo hande économie e Côte d'Ivoire on no mari ni doole ko par ce que libanais ɓe investissement moƴƴi voilà mais ko honɗum ɓale watta e nder leydi ko honɗum woni nafa ɓalejo joni e nder Burkina e nder Mali ɓaleɓe no ƴakkude yimɓe waɗa cannibalisme keɗa sukude anduno sukude a wanna no ɗaani keɗa annango no feeti keɗa sukude anda hono ɓalewal ngal wayi woni ɓe wolta par ce que ina intérêt maɓɓe mais hiɓe andi annan fof no rentini ko woni e feƴƴude Afrique ko ɓale on tu yiyata no ñaama yimɓe Congo ɓe ñaama e tutsiɓe ɓe ñaama pygmé ɓe ɓen ɓe mula ɓe yilto ɓe ñaama fulɓe ɓen e nder Burkina e nder Mali yilto kadi ɓe mula yimɓe guerre Biafra yeyta pon guerre Biafra ko yimɓe wara tutsi Rwanda yilti kadi ko ɓale on mari koye mentalité o colonisation hara pour groupe gotu no ñoƴƴi yimɓe des millions de gens c'est à dire que ɓale ella e alare ko e oñare ko ɓale wondi kon hay leñol hay gotol ras hay goto alda ɗum anno ko ɗum ras ji ɗin fof no waɗi jam déjà ko omanta andi koye ɗo kisuba koye ko jandu koye soaka caye jane mais ko généralement ko jinnigoye ɗum ɗo ko pullo non goy kono ɗum hina ko laaɓi poy à 100% ɗen andidiri mais le problème est que déjà hina fi goɗɗo applicali moƴƴi démocratie kam aynta applicata démocratie kam démocratie iɗon jeyɗi iɗon sendo démocratie on joni onon on lantata ko honɗum ɓe ɓaleɓe ɗo woni wadde ɗe leyɗe ɓe tata ɓe yiiɗaɓe yiwgol mon frère sa teddina hoorema goɗɗo teddintama première chose angal teddingol hoore mum ita wonu immigré illégal e nder leydi goɗɗo ɗum noon déjà ko manque de respect hoore mum en fof noon ko immigré goy kono ɗum noon déjà ko premier point est ce que ɗo yiya ɗo naare no woni immigré illégal ka leyɗe ɓale kombo yiya toon ɗo
naare chinois asiatique indien porto ese ɗo yiya ɓen immigré illégal ka leyɗe ɓale non si ɓe ari ton ɓe yoɓa passeport ɓe yoɓa visa ɓe yoɓa sa hayɓe yoɓinte ɓuri ko tata jama on no hani yoɓugol par ce que min mi assisti ɗum ka portoɓe fof ɗaɓɓayno visa yawgol Guinée ɓe yoɓini ɓe ɓuri ko hana yoɓede kon ɓe yoɓi ɓe a yoɓi tranquille ɓe déjà ça c'est joni ɗa yaade tempérément e nder leydi neɗɗo yilte kadi tawa ko yimɓe luuɓuɓe kanuɓe ɓale on no kaani no luuɓi hay goto falaka ko kaani ko luuɓi frère jilti kadi ko a needi bondi si ɓe ari si ɓe heeɓi feere e rewɓe ma ɓen ɓe jiiɓa ɓe bonna ɓe complètement ɓe respectata keeri leydi ɓe respectata et puis ɓe ɓale ɓe yiyata no wikke ɗo yewtelle sa ari ka leyɗe ɓale on ko innini naare kon yo innini naare ha sofida mais les même inniniɓe naare ñiddiɓe naare ɓe nokkoɓe haka naare seeɗa ya saudi en jo Guinée en si ɓe ari ha Guinée hara ɗe weltori ɓe par ce que ɓe arɗa e mbuuɗi ɓe walla jama onon ko ɗum ɗaɓan ton naare ina affaire diina andi he yimɓe yoɓu hakkil ina probléme diina même que sa nokkiki an e tempérément a naati de façon illégale e nder leydi par ce que yimɓe ɗo enen ɗo droit des immigrés machin ɗum ko porto watta ɗum ɗum français watta ɗum par ce que kamɓe laami en dumbuya ɓen mum ko français kamɓe on laami en ko ɗum waɗa si ɓe accita ɗum premier dame Côte d'Ivoire ko français ko ɗum waɗi sayi kamɓe ñamude kamɓe ɓe accita ɗum mais leydi normal ndi tata ndi mara nafa hay fuskama ɗo accata guluji yimɓe guluji iwra kam on kañum e tempéré mum arda naata de façon illégale ka nder leydi maɓɓe ɗum hay goto watta ɗum non parparano e non accitide andi onon ko sabu naare wonirno e diina et puis déjà hina min o busno ukkitiɗo renti fulɓe en fait o meeɗa wonde fulɓe kon bakinoɓe fulɓe yehi jilli fattinɗinni seeɗa heeɓi geecum seeɗa woni e worwarandagol ande ko wonɗo yehe ɗaɓɓito moɓɓe ɓe yeto tarikaji mum vrai ɗi pullo ko julɗo spiritualité leƴƴi lasiɗi ɗin kanda ɗo fof no mari spiritualité leƴƴi lasiɗiji ɗi fof no mari spiritualité voilà et pullo wona ɓalejo de onon ɓe innoɓe menen ɓale yehe nokko ɗo noon ɓaleɓe mon to ɓale ɓen hande no feeñude no ɓe wayno par ce que har law information ala ndaare ɗo scandale ñamugol yimɓe e nder Afrique fof anane ɗum scandale yimɓe ko yahata waɗa dégaji e berɗeji scandale yimɓe no on hirsa yimɓe ɗum a nanay ɗum e ɗe leyɗe ɓale on leyɗe ɗen ka dande maayo ay nanay ɗum ñande be ñande dégaji te kadi dictature e mentalité roi andi enen pullo e meɗa hedde royaume enen ko état watten par ce que on culture dictatorial e maramo e ko ɓale ɓen soñji en ka wonɗen ton fof ɗon noon onon yiɗon considéré hoore mon ɓaleɓe donc andi ɗon tawa e probléme si tawi ɓayti ɓaleji no wikka ka nder aduna ɗo a wontata a acciti islam on kadi accide ɗon kadi chrétien yagal acciɗon ɗon kadi athée yagal acciɗon ɗon kadi bouddhisme yagal par ce que ɓale on ndaare inde ɓen ko hindouiste kono si ɓe yi ɓale Afrique ɓe beeɓinaymo ɓe wañiraymo tawi ko bariru ɓe yor lawol inde ka yettun ɗo chrétien o koye wolaka e yiiɗo hayka pasteur ɓe hara ɓe susata wonde hay jungo ɓale a faami ɓe reeno hay jungo ɓale Angleterre ɗo royaume de famille royale d'Angleterre o ɓen ko considéré ko chrétien mais no way to wasi ko athée kono hay ɓen reeni e ɓale on ɓalewal ngal kala ka tippi anna ɗo fof no andi ɓeɗo ɓe waɗaki ɗum ɗo noon hina hay ɓeyan marɗi dordi lahi ɗuri tawi ko ɓawludi tata wano enen ni wano ɓe wondi ɓe tellen Amérique to a tawi ɓe mari couleur de peau noir kono ɓe considéré hoore maɓɓe ɓalede wano ɓe wonɓe Inde wano ɓe wonɓe Amérique ɓeyne ko men indien te ɓen kadi si ɓe yi ɓalewal ngal ɓe rento e maggal par ce que wano tellen Inde ɓen hiɓe mari couleur de peau foncé kono ɓen ɓe teddinayi kulle ɓe teddinayi bolle ɓe teddinayi ko wuuri ɓe hara ɓe yurma voilà nagge no wayto ko rewete mais kuuɗe ɓale on hay ɗo ɓe ara ɓe ñama bareeɗi ɓe ñama ñaari ɓe fattinɗinna leñol ngol ɓe hawri e mum et puis kadi hara ɓe marani gaygu jama on dans le vide par ce que jama on tawi ko waɗi ko mentalité mum ala ko ɓuri wonde raciste ha hewti ɓalejo par ce que déjà nena kon ɓalejo hara waɗi raciste yaga par ce que an joni hiɗa ko a lit e nder lit wonɗa e ndugol an saabu couleur ma ɓandu ndum hiɗa ɓuri luttuɓe ɓen ko ɗum si enen fulɓe ɓe en nodditirta dordi en nodditorta dordi ɓandu couleur de peau en nodditorta couleur de peau ko inteɗen koyen fulɓe pullo tawni pullo mara ton affaire couleur nder ton donc on yalta ko meeɗa wonde e diina par ce que ɓalejo wata wonde julɗo en fait par ce que na Allah tafi ɓalejo voilà et puis kadi ndena yalti e diina ɗum ko loppol ma en fait yimɓe no kongo intama yanade ni est ce que ɗum ko nafa goɗɗo minen noon si tawi comportement ji ɓaleji
accintinima diina mama maɓe c'est un problème on s'en fout de ça